Hello po! Malapit na ang triple fiesta natin. Magkakaroon tayo ng krusada. Ang imahe ng Santo Rosario at ang kanyang butihing esposo, si San Jose, ay magbibisita sa lahat ng chapels ng ating parokya, kasama ang Edwina Street sa Nepo Subdivision. Inaanyayahan po kayong lahat na makialam at makisali sa krusadang ito para lahat tayo ay mabiyayaan, dadalhin at ilalapit tayo ng mahal na Birhen sa kanyang anak na si Jesus. Maria, ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Maging aking tulad. Magtitinda po ng tarps ang ating Parish Youth Ministry para dito alamin natin ang mga schedule sa ating respective chapels. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mayapayabak po kaya kayungan, bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan. Pakisabi mo po na isulod dyan po masalesa rin kaya kayong face mask, hanggang mayari po yung misa. At agkatan la po rin malda na makiabetan po makibat, karing dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa. Dakal pong salamat. Pasibay po mayapayabak kaya kayungan, may tipon tamo pong yeni, patayang samban, puriyan, at pasalamatan ng malugod at mapamakululong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po ri William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Lynn Meredith and family, Jessie Belicario and Joyce Belicario, Calfern Manufacturing Philippines Incorporated, Mrs. Derlene Roque, Mendoza, Roque, Pangan family, Joshua Inigo Sanchez, Jose Francisco Sanchez, Corazon Sanchez, Salvador and Loveta Santos, Joshua and Angelo Santos, Bong and Nita de la Casa, Patricio and Angela Sun, Abby and Patricia Ann Sun, Patrick R. Cura and family, Mr. and Mrs. Nilo Macabodbod and family, Lopez family. Para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaytan dari Rodolfo Ferrero Jr., Micaela Grant, Nicolas Siron, Elisa Panlilio, Elvira Lapira, John Joseph, and Harvey Lapira, Nita de la Casa, Avelina Intal, Henzo Nagyat, Rene Nagyat, Zig Nagyat. Para king kayadwananda at pamanantabi ng Banal Espiritu, the families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilian Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Between and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Lumenisa Nuki and family, Ronel Gintu, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana,
Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine and Felix Jr. Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Eliana and Joaquin, Carl Peter Uy, Caitlin Uy, Isabel Uy, Elixar and his group upcoming Ironman competition, Healthy Fetal Growth and Development for Javik and Jacob Glacyan, Paraking Kapaldanan Pamikakatawan ang pong spiritual ng Joy Espino and Children, Olivia Balatbat. Paraking malalagwang kapaldanan dari Pope Francis, Arvin Pabalate, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lelia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Henson, Imang Auring Between, Daniel Stevens, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Lucia Maneje, J.R. Tiamzon, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Macapinlac Rosal, Romina Canilao, Enrico Miguel Sunglao, Maria Eunice Mignonet, Nuki, kanakantala naman din kaluguran tamong miyango na biye, lalong-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Carlos Galvan, Jomar Pangan, Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose, Joaquina Between, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang-eng, Yao Bungkeng, Mame Yeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Lolita, Simona, Lilian Lacson, Feli David, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Rio David, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Nimencio Punzalan, Flora Merate, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan. Souls nearest the gates of heaven, Manolito Gueco, and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio. Lost and forgotten souls and souls of dead friends. Blesilda Yabot and Amado Gueco, Anisha and Hermenegilda Pineda, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Lourdes Dizon, Conrado and Estrella, Edgardo Hermelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Sia Chongyu, Leonzo Sr., Dolores de Leon, Leonor Capati, Corazon Roque, Emmanuel de Leon, at Filipino Dizon, Nicolas Cruz, Belen Cruz, Enrique Cruz, Mario Lumboy, Patricio Ceped Jr., Flora Sun, Francisco Sun, Pedro de la Cruz, Angelito Pagado, Geoff Foldner, Nelson Manangkil, Bernardino and Virginia, Paul Gerard Uy, Melita Sikat, Julian Sotera Evangelista, Marcelo Evangelista, Antoinette and Antonio Panlilio, Anacleto and Concordia Panlilio, Jose and Rendiza Panlilio, Filomena Panlilio, Silvestre Di Matulac, Julia Sagmit Di Matulac, Felicitas Santos Di Matulac, Romeo Mercado, Arnel Herrera, Valentin Lagman,
Renato Pineda Sr., Ezekiel Manaloto, Elpidia Real, Carlos Basa III, Gertrudes Basa, Gracia Basa, Victoria, Felipe, Inocencio, Cesar Tabara, Rosalinda Tabara, Nieves Roto, Maria Tabara, Leonida Tabara, Rowena Tenido, Cristito Superio, Jesus Reyes Sr., Victor Visitacion, Marshall Reyes, Remedios de Leon, Chelsea Kirsten, Zoe Reyes, Maria Garcia, Pastor Espiritu, Redentor Espiritu, Sergio Tagibao, Marlene Tagibao, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sunny Sagcal, Paula Andes, John Joseph Balahadia, Ricardo Ramirez Jr., Angelito Pangan, Rowan Franciscus Ramirez, at pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magbisata mo po, Ireverendo Padre Mark Anthony M. Torrecarion. Kilagyan pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo, At keto,
Maya payabag po kaya kayungan. Payabak po. Ngayon pong kadwang pulot at Domingo ning karaniwan na panawon, ang ginutamong Heso Kristo paganakana, noang ganu ka rin mamabot, ing lugod na para kaya katamo, lalong-lalo naking kapatawaran ka rin kaya katamong kasalanan. At yan mo rin po yung panagkat na kaya katamo, lumapit, lalong-lalo na karentawong magkamali. Ban kanita, balik talalog, King Diyos. Si Santala Pangin iding kakatamong kasalanan, bang maging karapat dapat ta magmasusi karing banal a misteryo. Ginong Jesus peninton me ing me bating atupa at inuli meng pupusanan karing pagomo, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Heso Kristo pepakayap mo ring sugatan na puso at inatdanan katimawan, ding bihag, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus eme pupututan ing me pakling timbu ni papatdan ing undap-undap pasulo. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tatu pakaluluwan na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Ginuming Diyos, kaya kayong hustisya at pakalulo mitatabno, kambening epas sabing lugod, linigtas mo kami king kamatayan, at inangong makirake king biye mo. Ibuklat mo ring matami karing kapag mulalan, apapalad ning biye iti harapan mi. Banasay wanda kang alang takot, at ayawas na kang Diyos ay pami. Itiyadwan mi king lagyo ning Ginong Jesus. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Propeta Ezekiel. Migsalitaya ka na ko yung Ginoo, nga na, ngeni, anak ning tao, tilduan da kang bante para karing bansang Israel. Potang damdam kang amano karing labi ko, ipayabot mo karela, ring babalang babye ko keka. Nung pabalo ko, kinging metong amarawa katao, malapit niyang mate, dapat emepe pabalwan, bayang makapagbayang biye, at bang miligtas ing biyena, mateyang makasalanan. Dapat ika, ingating pakibatan, king pangamatena. Nung inamanuan meng maglarin ugali, dapat tinok ng darapat pamikasala, mateya mo ring makasalanan, dapat ika, miligtas ka. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Meko Kenny, magkanta tamo king Ginoo. Puryantaya ing Diyos ang magligtas kaya katamo. Lumapit kayo kaya, kambening kapasalamatan, masaya tamong midalit kapuryan. Nungeni damdaman yu ing siwala na, eyo sa sisyas ting Meko Kenny, duko tamo at samban niya. Tara, siklawod tamo, arapaning Ginoo, yaing linalang kekatamo, yaing kekatamong Diyos, itamo ing balayan akeyang pagmasabalan, kawan tamo waring keyang ingatan. Nungeni damdaman yu ing siwala na, eyo sa sisyas ting puso yu. Pakiramdaman yung ngeni, keyang sasabihan, eyo sa sisyas ding puso yu, eyo sa pakyapusan, inggewa daring pipumpunan nyo karing meriba, inyang atiluking disyerto ning masa, karin inamon da kayo't pinyubukan, bistaman karelang tengalan, ing depatan kong mayak para karelangan. Nungeni damdaman yu ing siwala na, eyo sa sisyas ting puso yu. Nungeni
pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, mangilag kayo king nanuman pakibatan. Sukat mo king mikakatungkulan kayo. Ninuman ing malugod king kalupa ng tao, may katupad ni king batas. Ding kautusan, eka mga pangalugod, eka makamate, eka manako, eka mga imbugan, detingan at ding aliwapa. Mumulilangan king metong mong kautusan, luguran me ing kapara mong tao, antimo ing sarili mo. Bukod mong ing lugod, ing ema merwisyo, king para yung tao. Uli nito, ing lugod, yung katuparan, na ning kabilugan, abatas. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Diyos at kang Kristo, bangpak, pakikasundo na ing yato king kayang sarili, at ing maya babalita ning pamikasundo, pigkatiwala ne kaya katamo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka ante pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakaringkay ang alagad, nunging kapatad mo mi kasalaya keka, lapitan me at ipakilala mo kaya ing pamikasala na. Dapat daptan mo king makalihim, itasanang ikayo mong adwa. Nung pakiramdaman na ka, ikwame mong abalik alub keka ing kapatad mo. Dapat nung naka pakiramdaman, mituki kang meto nga yadwa katawo, baning nanumang piyamanwan yu. Malyaring may patutuanan king amano da ringadwa o watlo katawo. Anti mo yung sasabianing kasulatan. Dapat nung karelaman makiramdam isumbong mo itiking iglesia. At nung kanita man makiramdam king iglesia, yapos mo niyamong anting metong adayuan o metong atalapan nyingil buwis. Sasabihan ko kaya kayo nano maning paintulot kaya tiking yato mo naman may paintulutan karin banwa. Nano maning paintulot yu ketiking yato, karin man banwa, may paintulutan. Antimurin sasabihan ko kaya kayo, nung ding adwa kaya kayo ketiking yato, misan metong la, king nano mga dwanda, king panalangin. Ipagkalub na kaya kayo ningib pa kung at subanwa. Uling no karin man ating adwa, o atlo katawang mititipon king lagyo ko, at suko karin, libutad da. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Pasibayo po, good morning kaya kayungan. Good morning po. Ako po pala'y Father Mark.
ing chaplain na ning Holy Angel. I think this is my first time to celebrate the 7 a.m. Mass. No? And marakal po kasi misa, ngeni. I'm on the run. This is my second road to my 9th Mass for today. Please pray for us. Ating ko pong kutangke kayo, sana po apakibatan ye. Potang may nakit kayong pamagkamali na ning metong atawo, nano mo ing gagawan mo. Potang may nakit kang pamagkamali ning metong atawo, nano mo ing gagawan mo. O bang aso panda kayo. Letter A, kwentuye. Letter B, pikalianye. Letter C, mo sabyan ng pamagkamali na. Letter D, all of the above. Balo yun po yung pakibat. No more explanation. Ita mo po, as Filipinos, very normal kaya katamo kanu ing ausandang non-confrontational act. As nakasakit kaya katamo, ing sabyan ing pamagkamali, kakulangan na ning metong atamo. Itabang ikit mo na yung migkamali, arap-arapan. And then, sabi mo na karing ega na gana, except mo kaya. Mapang gumulot niya mo po, sabi mo pa. Yan ing madalas tamo po kanong agagawa. We have a lot of reasons. Though we know na anuman ing baluktot, dapat mong itulid, na anuman ing pamagkamali, marapat mong iustume. But sad to say, we always tend to be passive. Palampasan tana mo. Why? As I've said, we have a lot of reasons. Marine ko po kasi, pota manamdaman niya, pota apa na sakit ke. We don't bother to do the most Christian way in helping our brothers and sisters to do goodness and to correct their mistakes or sins. We have a lot of reasons upang hindi sila harapin sa kanilang pagkakamali, but we have enough reasons also ban kanita gawan ing mayap at marapat para karela. This brings us to the question for this Sunday. Why should we bother ourselves to deal with this kind of people who are committing mistakes not only once, perhaps all over again? Uling malinong sasabihan ng kakatamong mumunang pamamasa from the book of the prophet Ezekiel, we are our brother's keeper. May pananagutan sa isa't isa. The sin of one affects the whole. We are related to one another. Madalas po, we are always asking ourselves, bakit po problemahin ko pa ang problema ng iba? O bakit mo among di nang kepang sakit buntok, malamo kinang wako mong bato, pinukpok keking kanakong buntok. Probleman kaya pawaring pamagkamali, dareng aliwa, kaswelo da naman. Well, to answer that, yung makanano ka pakalabot, no ka rin ka man keniking yato ngayon ti. This is a reality. We are still living under the same roof. That is why we have obligations with one another. Nowadays, very trending po o usungeni itang ausandang to live independently. Ne? There's nothing wrong to be independent. Itang makatalakan kaking sarili mong bitis. Pero ngayon, bala mo maging extreme. Ya, bakit? You are trying, no, to get out of the circle ning tao. Lalawot ming sarili mo. You want to live on your own. Ne? At nano po yung maging delikado ka rin. Potang maging self-centered na ka, para na mo kako, maging insensitive na ka, maging delikado ne. Ating ko po nga papanalben yan ni Netflix entitled na The Secrets of the Blue Zones. Very interesting subject. Nung ka rin, they are trying to locate
specific places kaniking yato, nung no ka rin po kano den tawo, ne, an average of 100 years old in karelang biye. Not only that, it's not about the longevity of the life of a person, but the quality of life. At karin king Okinawa, Japan, ne, atin la pong ausan ametong dakanong aside kim pamangan, doing exercise, atin la pong metong aadiskubre nanita, itang ausan da pong mowai. Nanoying mowai? It's a group, ne, ay registered king sec, ay asosasyon, pero metong yung grupo king komunidad. At maragulya po kanong bagay ini. Bakit? Uling kim pamiyayadwangan da, being sensitive to one another, made their life a quality life. And this is a good reminder for all of us, my dear brothers and sisters, that there should be no one left behind, that we should always be concerned with one another. Akit tamo po that our connectedness with another does not only lead a one person or a person to goodness, but the whole community as well. And this is the reason why we are called church, Santa Iglesia. We are one in the body of Christ. Connecta mo. Perhaps we face a lot of reasons, hindrances, that raise many questions, mitatastangan kile. Bakit kailangan panggawan yan? Bakit kailangan niya pang sopan iusto ing pamagkamali na ning kaparakun tao? Well, to answer that in a more Christian way, because we are all parts of the body of Christ. We belong to one church. That is the reason. And secondly, how can we achieve? Having this reason in mind, we answer the question why, intutukikan yan, makanano, nanong paralan, o yaning sasabyanan ng kekatamong ibanghelyo. Exhaust all the possible means to help others. The gospel clearly states different steps on how to deal with our erring brothers and sisters. Dahil magkamali tamong kapatid, atin palang paralan, tamo pala kagigisanan, atin parating paralan bansamasan, ing kamalyaning metong at metong. We can talk to them privately, ask the help of others, of the community, at potang may kiramdam kekayungan, na nung sinabi ng Ebanghelyo, we let go of them. Trato mo lang balamon dayuan o talapan yung ilbuis. Ayamong, makananyang meging makakristyano ita. Well, puuling talaburi and we are not concerned to them anymore. But after our part, we let God do His. O yan po yung madalas tamo nga kakalingwan. Balata mo, ay ako mo, no? We let God, no, to deal with our everyday experiences. Lalong-lalo, naking pamanusto ka rin kamalyan dareng kapatad tamo. Manwala tamo po sana, anapin ng metong akasebihan, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Agya makaran naman pakakasyas-kasyas yung puso na ning tao. At o yan po, sasabihan na ning kekatamong responsorial psalm. If today you hear His voice, harden not your heart. Ing Diyos, agyuning palambutan, ing puso na ning tawong magkamali. We let God do His part. Summarizing the message of the gospel for this Sunday, it is just another way of telling us of an act of love. The Christian way of helping others correct their mistakes is basically not to be a moralizing person. Ito bang gusto ko mali ka? Not to pinpoint their wretchedness, their wickedness. But it is just an expression simply of our love for our brothers and sisters. Bakit kailangan pa pong umabot king makanyan among? To show our love for them by correcting their wrongdoings. Second reading, no? Nasa sabiana,
We need to adhere to God's command of loving one another. Yan po ang kakatamo pong pananagutan king metong at metong. May kakalugod kayo, ananing Diyos. At po, tangagawa mita, you already fulfilled the law. The forgiveness of God, just think of this. May paralaki kataming kapatawaran na ning Diyos, king katamong pamagkamali, not just to remove out the sins out of us, but to show God's infinite love for all of us. My dear brothers and sisters, may we do this in our everyday life, imitating Christ by confronting others, by helping them to carry out the goodness. Why? Because it is just a way of us showing God's love by showing our concern for others. Amen. Talagad tamo po at ipasyagtaya ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Joseph pang mayupayang tutu, lina lang king banwatiato, at kang Yeso Kristo anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliging upaya ng Banal Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring bete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananin Diyos, pang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, pamukom ka rin mabye, ang pongme nga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pangasamakbing santo, king pangapataw na ring kasalanan, king pangasubirang mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamo ki mapamakalulong Diyos, ayalang patanat, papakit kaya katamo, king mamatawad ng ganaka, at nga tamo pong manalangin, pakaluluwan meng balayan mo o Ginoo. Pakaluluwan me ing balayan mo o Ginoo. Para king metong ama pamakalulong iglesia, anuno ating lugal para karing may na. Banela mi paimburisan, ding palpikasala, ni papainggulutan, ding taong sisisi. Manalangin ta, king Ginoo. Pakaluluwan meng balayan mo o Ginoo. Para king metong ama makapangalulong lipunan, anungno ating kagalangan king Bie, para karing ating kapansanan, at nung nulo ring tao ilaring talapamahala at talaguyod king tula, ning balang metong at metong, manalangin ta, king Ginoo. Pakaluluwan may balayan mo o Ginoo. Para king metong ang mapakalulong puso, para karing kekatang sarili, ban parati tamong manatiling makasadyang munye kapatawaran, at manyawad kapatawaran, manalangin ta, king Ginoo. Pakaluluwan ming balayan mo o Ginoo. Para king pakalulu at pamangkaintindi busal ding kekatang pamilya, ban parating lang ating diwa ning kapibabatan at mamatawad alugod, manalangin ta, king Ginoo. Pakaluluwan ming balayan mo o Ginoo. Para king metong ang mapakalulong komunidad, king kekatang parokya, at tatanggap sikanan king panalangin at king Eucharistia, ban akargara impusan at kakulangan na ning balang metong at metong karela, manalangin ta, king Ginoo. Pakaluluwan ming balayan mo o Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin tamo, king Ginoo. Pakaluluwan ming balayan mo o Ginoo. Mapamakalulong iba, pinyeme ke kaming metong at metong ban maging tanda, ning kekang lugod ay alanganga. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, maning kakatamong dawon matanggapiya, arapanin Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan na sa ning Ginoo, iting daon karinggamat mo. Kingi kapuri at ikaligaya ng kayalagyo. Kingi katam kasaklala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Diyos ning kapayapan at lugod, mananas sanang indawon mi, pagdala na kang tune, kapanyamban at pakisan metong nakekeka, ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya kan temorin, hiyat na laring puso yu. makayat na loking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati at numan ka rin, oy ba, Diyos, kingalanganggat lubos mayupaya. Inyang mi kasala la rin kaya kang anak at mi parayu, king siping mo, binalik mong pasibayo kaya kakapamilataning daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kaya kang anak, king kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong la ipa, antimono makanano kayong metong, ika, ing bugtong mong anak, ating Espiritu Santo. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kekan ligaya layan makiabe, kingalantok ng dang pamamiye kapurian keka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o iba, ikaing panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo ban para ke kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami dawon ko sa lugkim pamilasan at kamatayan kinwane ing tinape, pepasalamat ya ke kapira sune, at binyenay ka rin kayang disipulo at ngana. Kuanan niya iti ko nga at kanan niya. Iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Pakanyan mo naman, kay ba't nga po ng kinuwane ing kalis pasibayang pepasalamat keka. Pinyaning kalis ka rin kayang disipulo at ngana. Kuanan niya iti kongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ning bayo talanganggang tipan, amibu para kekait para karing dakal, para king kapatawaran, daring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan, kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ang gaganakan mi o ipa ing kamatay at pamanyabli ng mebian ng anak mo darawon miya keka iting tinapin ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ning pasalamatan keka impepalyarian mo kaming matambang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo king ikamingan sanang misulusulo king katawan at tayang Kristo tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban may ganap king lugod muna, kambi ng kakaming Papay Francisco, ng kakaming Arzobispo'y Florentino, pasyan ng kakaming Obispo Emerito, ding sablang pari, lalong-lalo na din na Father Noli, Father Meg at Father Jasper, at ding sablang diakono. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang supling miye. At ding sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kayabe ng Mariing Virhenin Duning Diyos, isa Jose, ing kayang mal ay esposo, ring numan ay apostol at ding sablang santo, at inupat kimaw mong kaburian, king kakabaning panawon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kakanganak. King kapamilatan na kambenat kaya, o Diyos, ipang mayupayang tutu, kagum ng Espiritu Santo, kakaing sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Mitmong kapanaligan king Dios ipa mawustangan kaya. Itamongan po ipami at subawa misamba niya ilagyo mo. Datang ikaarian mo, mi pamintuan ilo mo, ket isulim antibanwa, mi pamintuan ilo mo, ing kakanan mi king aldo ibiemo ke kami king aldo ngeni amponi patawad mo ke kami
diing pamamatawad mi. Karing mi kasala ke kami, mangaemu ke may sawulking tukso, ne ikamuski maro. Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupaning kakang pakalolo, parati kang may kabos king kasalanan at miligtas, king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangapos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan, lalakuan ko kaya kayong kapayapan ko, babiye ko kaya kayo, emo sa babalikdan, di ka kaming kasalanan, nalawan mo'y kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan me, ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganggam. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabes sa kapilanman, kaya kayo. At kaya ka antimurin. At ngayon po, ipagkalabta mo, ing kapayapan, king metong at metong kapayapan po. Niyo'y kordero ning Diyos, yung milalakoking kasalanan ning yato, mapalad na rin mayawas king apunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko. Dapat ikas na yung amano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen.
para king organisadong pamakinabang tukyan lareng CGC o Astrets ng Nukarinta Maglinya. By the hand pa rin po yung pamakinabang at ala na pong sasabing amen. Salamat po. Manalangin tamo.
Ginuing Ama namot sakramento pagkaluban da kang pamangan at biye, mananasan ang dating regalo ning kang anak, tayran da kang makirake, king kayang biye manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapo para kareng mapila na paganaka. Mumuna pundili, a call for HRP Triple Fiesta Mass sponsors. Be Mass sponsor, a Mass sponsor for the Holy Rosary Parish Triple Fiesta 2023. Malapit na po. Anting kapagsadyan para king ka-fiestan tamong yan ng Oktubre. Ning Angel de la Guardia on October 2. Mahal na ina ng Santo Rosario na Balde Angeles on October 8 at Apong Mama Kalulo on October 27. Agatanda kayo pong makisanmetong ba mag-sponsor karang misa at pumunta lang po sa opisina for the Fiesta Mass sponsorship form o kaya po din pong pamiyada din kakatamong CGC. The raffle for a cause for the help in the restoration of Pisamban Maragul. Tickets are still available, 100 pesos po, and the raffle draw is on September 30. Museo ning Angeles, in support for the ongoing restoration of the Pisamban Maragul, the second Marian exhibit in Dungalang Musing, Mary Advocate of the Filipinos. And this exhibit will run from September 7 until September 22. So sana po makatagon tamo po kaniti. And then Krusada ng Birhen La Naval de Angeles at ng esposo ng San Jose, magumpisane po kindaratang September 12. Atin niya po nga misa 5:30 and then sali sine po kanita ing prosesyon papunta ka rin king San Pablo Chapel, Manggapulong Bulo. Manatili ding imahe kareng kilob na po ning Atlong Aldo at agkatan mila po ding volunteers ban kanita mamuat kareng andas at imahe. Kareta pong makiabe, malyari pong manyulod tamong maputi, para ken tap tamo po. At patuloy tamo pong we continue to monitor our schedule of the Crusada kigakatamong Facebook page. And fundraising sale at Dapacho, atin pa po slambang sisig bangus, dinuguan, imbitudit sabon, mabanglo. And also, Angeles Electric Corporation proudly presents Sandaan, himig ng pasasalamat, a benefit concert for the Holy Rosary Parish Church at Holy Angel University Theater, Saturday, September 23 at 7 o'clock in the evening. Join us for an enchanting evening headlined by the country's finest musical artists, National Artist for Music, Maestro Ryan Cayabyab, the iconic Basil Valdez, the captivating Between Escalante, the phenomenal Ryan Cayabyab Singers, directed by Roel Santiago. For tickets and reservation, contact Allison at 0962-132-2612. And another one is the First President's Ball on September 29, Friday, 6 o'clock in the evening at Royce Hotel and Casino. Beneficiaries ho nito ang Mother of Good Counsel Seminary at ang Holy Rosary Parish Church Restoration. For inquiries ho, posted naman ho sa ating mga social media account ng parokya. Maraming salamat at talakad na po. Ingino manatili kayo. At bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayan Diyos, kilagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine at umenako king kapayapaan. Salamat king Diyos. Magrasyang aldaw po kaya kayungan. Nakita ng Panginoon
our dear parishioners, devotees, Angeleños, my dear brothers and sisters in Christ, our Holy Rosary Parish, Angeles City Triple Fiesta 2023 season is approaching, and various preparations are now being drawn by our HRP Triple Fiesta Executive Committee 2023. For this year's Triple Fiesta, the theme is derived from the HRP Formation Program 2023 on Build a Church, the Structure, Build the Church, the People of God. For the month of October, the program focuses on beauty, the beautification and aesthetics of our church as we continue to restore and to conserve our beloved Pisamban Maragul. Thus, as our official Triple Fiesta 2023 theme, we will together reflect on this beautiful sound. How manifold, beautiful are your works, Lord. In wisdom you have made them all. Psalm 104, verse 24. To make our Triple Fiesta celebrations 2023 more beautiful, I ask you, our dear parishioners, devotees, and Angeleños to actively participate and join in the celebrations and offerings of thanksgiving and praise through our 3 Fiesta celebrations of the Santo Angel, October 2. Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles, October 8, and of Apong Mama Kalulu, October 27. The celebrations to signal the start of our Triple Fiesta celebrations this year will be on September 28, 2023, with the following: A. Start of the Triduum Masses in honor of the Santo Angel, the titular patron of Angeles City, and B. The closing of the Cruzada and the enthronement and Mass in honor of our patroness, Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles, at the church main retablo. These are the special ways to participate in our Triple Fiesta celebrations. First is to be Mass sponsors for our different Masses and Fiesta celebrations for the whole month of October. Second, you and your family be special sponsors for our Fiesta celebrations. And third, attend Masses from our Triduum, Novena, Quinario, Fiesta Masses, and Sunday Masses. Get love offering envelopes. Fill as many envelopes as you want and offer them during our Eucharistic celebrations throughout the month of October. Together, let us all come around and make this Holy Rosary Parish Triple Fiesta 2023 season meaningful and grace-filled. May our 3 most holy patrons guide us, inspire us, and protect us and our family. Ad Jesum per Mariam, to Jesus through Mary. Kaya kayungan po, dakal a salamat.